محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر الطاهر المنظر يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام وأمتغنيني الله سبحانه وتعالى فكما شيطان تورما ولا دم نبلك دمنا بعد من الله سبحانه وتعالى تكبر كما أمسلك على كربك صلى الله عليه وسلم. أنا بنا سنمو أنا جنيا زنمو أما ين الله سبحانه وتعالى فعلى نبنيا على نبركة على كان يروس سبتي على كان بل الإسلاميك الله كان فاتو الإسلاميك السلام نمبرو لامي فلدي الإسلامي كما أنا مسماما. هذه هي الجلسة السادسة لنا فوق منبر الفقه المالكي. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تنوك بركة نيانا سكي ورونا منبر الفقه المالكي كا anga dina baro mina sikira dina tasra korot tokola kerangara nyana al-islam furba jama kulu bele jele fiqhu ye femini ka fo al-islamu deme ko se ko kadina famu ya nyuma soro sabi suma domina aka soro ulabenedu al-islamu fiku kala here al-karaba sallallahu alaihi wasallam daraka zanuma bullan oyi anyo dalu jo aye kateme fiku kitabu de dayale flaye sa insha Allah ta'ala lakhtar kitabu amtana doni azako dama jira la fokata dala kanya insha Allah. قال الناظم أيضا رحمه الله تعالى كتاب تيجي على كناصر كايرلا ينانغا دو اكابمانا امي دوكو نينا في الاسلام وعيان من دوكوي بارين غا سكا سباتي بارين اكا سكا تشيني بارين غا كفانا ابتغاء لوجه الله عز وجل اكا على ني داني ندما كما فون فمي جون فاي كبار الله من غير الله كما قران الرسول الله سبحانه وتعالى يدفاني وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مودا في مندوني كون الله سبحانه وتعالى بيتين فوي تين داكيني ne ala bi min mina jombolo min gara ne ala kama fen fe mana ke fen wore kama mbo seki atigila mama kuma jangwa nga baraka naka gwazaye senge kana ke fu yami ko nyina afa al-islamu akande men ko ye barani ikhlasu ka kala aka ke allah subhanahu wa ta'ala nyada nyinni baray aka nafaka soro jena anafaka soro lahara allah subhanahu wa ta'ala ala ko kanye o sebe allah subhanahu wa ta'ala ala ka getra ko kitabun nazimu ko akele ko fe kap manyebla mo fiye ako ni mu'mini al-salama baliku ni aywa ikallimaniya Allah subhanahu wa ta'ala ya noko ya ko sabatira ibulu ikallimaniya sabati ko fen volom ye wajibi baliku ka ikallimaniya kenaya akuma limaniya kenaya le ko limaniya be kenaya chukomina anya da kuriya da do fiye la ninde anga aywa kitabu mbamolo ko lakhdari ndiya tawhidu yi am to ka me puma baw ko pumana ko aywa al-imam malik kalandu on dina tasra koroma ko ko andip ma tawhidula kanga puma be rakira ya keta ayini vota ayini ngeta ko andip ma tawhidula ala kilibandiya ala yere ko ando fo moyi subhanallahi mami yene wala allah atigi ma don masa malikiya e minni atigi ma don man huwal imamu atigi ma don al-imam malik kalandu ye mamunu masa malikiya kitabu be katiba absuri yanga fi abele jelela adonda la bi tawhid sarakono cheikh khalutigi de manani tawhid ya kitabu dondala na allah subhanahu wa ta'ala ya deme ulama muhaqqiquna munun aywa atlete mene ko o don ba bado wi tawhid nyuman la ka faraka cheikh wal adud aywa o getro do mortana jamanaka ay nazmu la dongli so keme an dongli so tan an ko ka ka tawhid ka fara cheikh khaluka alhamdulillah rabbil alamin. allah subhanahu wa ta'ala tasira indemeni don bo wi tasira sikime doni de ka mimi voye dama eto nganje sir kalana amunu ni tasira koromo wi
kerngar le nyana karamo dewni min nyinne do envers dama ay to anga daga suna dabla je damu ni je to ko gwaza nyinna to ngo dabla angan cesri dama Allah subhanahu wa ta'ala ka dina nyinne no fe jigeti tate gwaza ni jigiya semenina jije yire ka soro yi kana ke fuyi ala ka ngi shama ijija aka soro yibe ni de nyinne do envers nyonde am fawna moko wallahi yambla sira nga sira nyumay sanu bledo zrat saka dake refe ni yedda ngarle ne nda sirayna amma kala ga shido dama ambi dugo de ka kala ngo nyuma Allah subhanahu wa ta'ala ka ndeme ola wala ka don nyuma no ya amma idabti ko kuma mena ni kalle mani no kenera le mani kenya choko mun vori ni yi cesri ni yolu barake baliku abaka puma edefe e mu'min hakilma min Allah subhanahu wa ta'ala baliku yaki garsake cela wala mamsola baliku ya sorale ko fe ife fem vola mi nyine do ife ama nyine fe kata jago kala ama nyini fe kata mece kala ama nyini fe kata to kala nge ama nyini fe ka dien fo ke fin bejo me folo fiki dakun do folo idakun yemmi ko lo jokun yemmi ka ko lo jokun yemmi era nini far ko lo dikun ala fe imma o kun yemmi ka Allah subhanahu wa ta'ala do ala do ne ko fe fe ala bata ko ni soro le ko fe fe alhamdulillah rabbil alamin bi soro ka wuli kata jeta nyenyini to kala kany amba fo alislamu ya bashi fo itala je rabbi laman nizamu abeto kala mbaw de bolo anga docteur ya afurakeli abeto kala mbaw de bolo assalamu ngambo fayede wallahi la ilaha illa huwa kose do atsaka bla nyesenye kose ko ndedo atsaka bla nyese ya wa fe bebe da jena ya na farak aywa ko aywa diplôme tigi fatura o diplôme aywa de l'espérele o ya bane o ya blale garage la tibara wara keble mimi na damina sisa o de hakikai iddo do fle kabru ko na sisa ni tiebe nyonye sisa kamini sakaratul maut la saya sogma da jona kamini meleke kan nimine o kula iba don ko tiemi ka kabru ko na tukula kan alkaba jodo kene tukula ka siratu tukula kana siraf lajrila imma almasiru ila aljannati wa imma almasiru ila an-nari imma ikaka aljinana de ka sori ikeri yere ma furay jena yi labe ka saya kono kiyama jodo bi kono wolo soro ta aljinana wol ma nasor la yina ni yere kun ko yina ni nakun ko assalamu ni ma nyina ni ta kun ko sugo fiala o sugo be kuya o do ati jable ala kana nyina nan kun ko ma min nyine do ave folo ka ala ko ke folo yi ni bal ku yara yoroni mina fin be jo folo ki ka ala ko nyini o ko fe sa to kala e métier kala ke ka diplôme soro diplôme chiao chiana ala no ko yima iki jije ka balu halala la islamia fana ba haramiya an zilamo an gana ke doniye ka siri ayo sigi nyondala la takun kellan ala ghayrika jija ika métier do kala métier mi bi se ka balu halala la ibi se gi dewni muso balola no kera doniye o doniye halala sire yi alhamdulillah rabbil alamin to kala yo se mami mai bara yi kunyumange nga ka soro illa bena folo aka soro yinna ku da folo minye ay duma ko da ku ya ka soro yo barake nin dama de nyinne do envers o ko fe fana jelati ke métier to jako sene nya ayo ka ke bolla barake lay abele jele binade balu ko kon gele ko fa bebinade aywa ikele ko fe ka ika dina nyini o de kamani dem seni fitin dona kalana akanne do ay nakada bi shukran ma ko durshi o musahabu ya ay barsabu hakaw madlu ala folo ngani balgole dona kalana itsaka qur'ana durshi itsaka fo were ka folo bi shi ala kele bandiya don de ma ko de kala ko shido ka selkitu ni anabe na femunu foka tuko la sisa dabtigi na femunu foka tuko la sisa non de fem volowi mina chugo de be kala yerla ke chugo de be kala na alislamu aktarti ko le baniya kenele kofe ha ko ya'rifa maslaha fard al-ayn kal ahkam lit-tahr was-salat was-siyam mu'mini arsama baluku ki kal baniya kenele kofe ki jijasa ki ka farda kerngaralu nyini ko lu nyeshido farda shia fly fardu ayni farda mi farda kerngaralu yo koray adlome era de la matseka takabima kar sanzenga mebi musoka fa chema ne senga mebi nyama ikenga safo seli niseka seli amba fiyengo tala matseka joma jonona safo kola farda kerngaralu ha femunu bi wele ko farda kerngaralu iki jija ko belejele nyenyini folo kel ahkam le tohri ina fa sanya kiti seli jibita tugodi jisanuma ye munyi janaba bi ko tugodi fini sanuma ye jumenyi fe jumon be fini ayo sanya mine fu ma saka selni ay sel tapi fe jumon ba ika sel dila fe jumon ba sanya mine fu ni sella save ika sel bi bali ninde nyinne do bal ku fe kan nyini ka shidon was salati an sel kiti ka damene ayo sel dondala sel shartu ye munyi sharti jumon la ben jumon de sabati folo seli ba fe ala na kamera ko soro ka sheria ko samoni illa bena ibisa ka seli
na foluma ko sel shartu kana sa sel fardawma kana sa sunnawma kana sa musahabuma sel yen nunde farale nyonga subhanallahi nimma yen mine kibo o nyenyini aywa kashetula kibo nyenyini telephone kono kibo nyenyini isengu kay temendoti ka bangata sigi ka kala subhanallahi aka gele o ma alislamu min wona fo alislamu ye kala yu jaku ya blede alaka dinena ikere mashi o shey akere ya nyini ma korbala maw ya nyini demsen na maw kala ko ye jaku ya blede alaka dinena alaka o foanye alaka sa sama sabati talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima hunu man de wonda na ganda jaba ne kan ndine ni mami mako bala ka doni nyuma nyini o jaku ya blede islamé chema be kana musoma be inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nana jamana laba al-islam musawi hakili nyuma be ala ko de amma ha olu ko komi ala ko nganga seli nganda jugoro ko nyana jugumande nati wolo makene ma yakaba fo abi fodda jugoro de aw na nday ngi ambi seminay nazara ala fay na yimi zora ala fo yangar sekay o mawlu ko man Allahu akbar fo ko bolu bu joku dade sisi damina mimbe ka fo ala dama de ba don subhanallah assalamu alaykum ngan cesri o alislamu musowi an cewde kuna doni o alislamu dewnye fawde kuna doni ato ngan jo rola kitabti ko ni bal kuyara le man yakene yale kofe aywa farda kerngere lon kiti nyinni ma jaku yable yani ka ko wara damine sanu yakitu kana se sel kitu ma wasiyami an shukiti shube damine yorojume abi dace yorojume fejume be salame shutike shunga ne be siri chugodi ay fo fejume yere de ma ko shum ni ne kitabti ka baytu qoray هذه فروض الأعيان أن نفهم يسسا من يفرد كرنجر لوني لا يقوم بها أحد أن أهدي ما شيء سكا جوم ما جوننا على ويسوي فيها الفقير ولا غني بانا أن فانا تجي أبكا كان مبارا نونا خلافا للحج والزكاة نا هيجي أن جاكا بورالا جاكا كون بنيني جاكا ما في جاكا نفلو بما من بولو جاكا بنيني ما في ما من غسنا كسوما سرا جاكا ما هيجي بنيني ما في ما من هيجي سيسو ngano borala sanu kiti seli kiti shun kiti alislamu kelim soka kana alislamu aywa fana ani fama ka kana وقال النظم رحمه الله alaka getro halibi abaka sezana doni alaka nasara kayrala ako kukura ko wajibun hifzu hudud alhajj بالوقف عند امره والنهي وان يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملاهي ako halibi baliku mu'min haklima Allah subhanahu wa ta'ala baluka ki garsake ko wajibi ele do ika Allah subhanahu wa ta'ala ka dawntanga ni yemmi bil waqfi inda amrihi wan nahyi ala ku ka aywa minge ki seko ko kella aku ga min to iku seko ke otolila wa an yatuba qabla sukhti Allah ki ka tubi nasor la sembe jurmu kula nasor la isembe aywa walitatalila nasor isembe firiki nyamina nasor isembe kungulo geleyala nasori sembe surafena nasori sembe jene yani ngaloni namarala kika tubi ha qabla sukhti Allah yan alaka funi koro nala ko yima dongo do ko karta itane ko boro ya bane kama ya bane yani Allah subhanahu wa ta'ala ka funi koro kabbayina ki fleni funu nye ka fima ko itane ko boro ne alaka fuite febli na Allah subhanahu wa ta'ala bana ila yana ka funi koro ka so hakema kika tubi subhanahu alayhi bil malahi ko yani klonunu ceni kon nonga ka sababe ka ala funi koro kika tubi tabti ka pam qoray munyi yajibu ala al-mukallafi kwa wajibi ame baluku haklimaka an yaqifa ala al-hududi allati haddaha lahu mawlahu adaba may damunu njirala kon alaka jongene alaka jomso ijoya kana yanzaku wa hiya shara'i'uhu o dawnye Allah subhanahu wa ta'ala ka shariyawde min al-wajibati wal mandubati wal muharramati wajibi yaw balani jaku ya bleye farra duru yo doy okay singolotle bisaba shuni yo doy okay wal mandubati ne gannedo ni Allah subhanahu wa ta'ala en nganu ika ni saraka nge aywa o kadni Allah subhanahu wa ta'ala nafla selu ye odoy wal muharramati na alayna haram yeka ngaloye odoy sheni odoy jene odoy surafa mine odoy walta tali odoy fa in sa'amala al abdu jawarihahu fi ta'a ni jon na ya yira kun do jonni mata tarafa al abdu ubudiyatahu mamna ni jon sonaka jonyama wa aqarra bi jalal khaliqihi ayat daba maka korta yo sabati ha adara la ko aynul jalali muhayminun alayhi fi kulli hali ko alaka alaya nyebe alila kaletul la alaya bela akira je yoro la Allah subhanahu wa ta'ala nyebala ni joyene vamu wa shanaba bi hal maasi aywa asemu
Allah subhanahu wa ta'ala sembo munundi amma na yo sembo mbara Allah subhanahu wa ta'ala labatulila akele ko kaka junya do ka daba ma yadon ka siranye ka sembo zaki alama wa shanaba bi hal ma'asi kalaba ku mine ka bo Allah subhanahu wa ta'ala ko talila faqad hafaza hina idin ala hududihi ta'ala o yorode la sa o pmadela amba fiye mbalma ke mbalma muso ko sangone ki kala be to ko nyena ko ye idaba maka joyoro ki yolu ka akhadan ki yolu tanga yolu koloshi ay imtathala awamirahu ala ko kaminge aya seko ko kella washanaba ma'asiyahu ala ko kaminto aya seko ke otulla aslamo yande abi fima ko ikadina chenyana ya Allah subhanahu wa ta'ala ka dan koloshi qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko ka faye muhnu mandeu قرآن النسول أكو ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون أسامو على بك بمانفه هون من القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى على كده تاني دعوة فناكم جو على دبافاي الله تعالى كان غير غوش على كده باي كافي من دنيا على تتلو لا النبي سبلا والله الأمر ليس بالهزل كتتلوها الأمر جد ليس بالهزل كو ومن يتعدى حدود الله ما من يقري يرلا كي بسكان غلود لك كومو موتاي ibad la papier la ibad la ni day i fanga bunyena i kana folo chayara i dambe fanga bunyena mo i korta la mo nyekoro mo sirani nye ni ko mi i ka fanga ni ka joyoro fe mo tse ka fima ko karsa ni man subhanallah no wati de la ni nyakari yere kuna ha ka alaka dansa ko wallahi ku yere kun tonyo Allah subhanahu wa ta'ala ko alaka ka fani wa man yata'adda hududallahi nim mawma alaka dansa ko ki yedi karsa ki yeni nye ki bisenna faqad zalama nafsahu kati lama yira kun tonyo barsabu ni Allah subhanahu wa ta'ala yimina magarbi do hali jugula inna batsha rabbika la shadidu daba maka minen ka gele ha wa inna rabbaka la bil mirsadi dama ma abele maki kono assalamu eto nga hagil to anyerla kan ngurana ayan nundo qur'an kono numbe ka manve kana jamana laban chokoy wallahi ka alislame do ko disu goshi kanke ne de yakila yoro min ngadi tafu wallahi bi alhamdulillah jamana ina matsenena ala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kari yerma juguye wallahi ala ko ka fiye ki yere kun tonyo ala bi mina domina ha ado ba sorla na ni je fangay no de yi ka fangay ado ba sorla o fanga bena wallahi ado ba sorla tsaka je fo idla yere mimi yini alislamu ay to nga hakil to anyerla kala de bi adama de bobolula ay to nga jesri anga saki kalama kala de bato man fi ba yere kun don kala de bato yibi sekato kala de bato yibi sra Allah subhanahu wa ta'ala ni gindo an bangina wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alkabako ka fay muhammad mandemu wa idha nahaytukum an shay'i halibbi ka jirana ko alaka dan ko la ci tugo de bala minna ni dan ka nyefanyo alkabade wada bi Allah subhanahu wa ta'ala ka pumu nyefanyo wada bi dan jirana alkabako ko alaka dan flani idha nahaytukum an shay'i nana mo horsa sama ya Allah de ka ba fin doma ko muhammad mandemu ay ni ngoy ngel dabla fantahu aya sem wala de o kelita ka here foi to la fo balaw foi to la fo mashiba wa idha amartukum bi amri ningo ka fendoke fa ataw minhu mastata'tum ayasako kola adaba mama ba sara ola baraji nyumana wa qala aida alakraba ma dawma alakraba ko kokora ko inna allaha yagharu wa allah subhanahu wa ta'ala bi kiliya wa ghayratu allahi an ya'ti al mu'minu ma harrama allah alayhi ko alaka kiliya de akaka joy ko ne jonde ne allah subhanahu wa ta'ala ka jonde na Allah subhanahu wa ta'ala yade yadda wa mu'minun yu'minu bi rabba wa bin nabiyyi muhammad al-mustafa sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya adamen ala la dama ala ko nyebala wa dame ngakira la wa ngakira ya fay ko afle na binani mbara mi nga ko man ko kele ko bi jurmu sorala halibe afle ko barakeleke ala bi kele o de la katam febeka wa yajibu alayhi ay ala al-mukallaf ya wajibu alayhi balikuka an yubadira ila tawbati kitabtika pma aywa ay baytu munun jo anye olu nyefolido iye ejmalan wa tafsila ka wala ye ka saka famu ako ko wajibi ale do baluko ka aka teliya tubila war ruju' min dhunubihi aka saki ka waka jurmu kula qabla an yasakhata Allah alayhi yan Allah subhanahu wa ta'ala ka dimakoro bi inzal al uqubati alayhi ala kan nanya ta jingaka jurmu ko ngama ibe jurmu ko minaka ka shunitle baka moko wal nafulu aywa moko nafulu trombe shunitle ala kana ceje baka jeneka wal musula shunitle salango yimba ke nyine ba ke kuno go yake shini ba ke shini ngene illabe meka ke subhanallahi alaka kil nyumandi amma ha Allah subhanahu wa ta'ala alaka getura ko ka fiye ki ka nga tubi ka bona ngono na jona yani alaka na poinge karani mashiba ka jingika wa tawbatu nafar ku tubi hiya ruju' min afwa'il madhmuma
ودي كسكي كبو كول جوكمونا الى افعال المحموده كتا كول ولا كول من تنيدو قال تعالى الله سبحانه وتعالى كما قرآن النسولة وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون مؤمنوا اي توبي كتا الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى اي سجن علم ها ابل جليد كودو ادوبالا انا كيشي الله سبحانه وتعالى ني واني قرآن النسولة كاجيرانا كو توبي علي الله سبحانه وتعالى كني فاي على كده بالقرآن ني فاني على كده بكو صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس مكونم هرمندون توبوا الى الله اي سكي كتا الله سبحانه وتعالى ما واستغفروه اي جرم يا فاني الف فاني اتوب في اليوم 100 مره نرى محمد بتوبي كتا ندبا مسما تليكونو شين كمدي قال استغفر الله ورد شين كم ابي جرم يا فاني الله سبحانه وتعالى فشين كم تليكونو جيدو غودو امام مسلم لكلي وقال ايضا على كرب مداوما على كرب كوكورا هرمندون ko attaibu min dhanbi kaman la dhanba la ko mawma nafilillah accenena aduna allah subhanahu wa ta'ala gashila tigala man misara ka tubi ka seka ko ka ya fanyina alafe ko tigala mabe ko mina fa madil ka jurmu ko ke ko jurmu tamamina rawahu at-tabarani wa ibn majah imam tabarani yen lakala ka sunan kono ibn majah fana yen lakali aka sunan kono faqad sam'at al-ummah al-islamiyya qatiba muhurmande abelejele benaka ala wujubi at-tawbati ko tubi ya jaku yayi alal fawri telyalika ikene na yoroni mina kana wati kono de ijo yoro inde lay katubi faman akharaha imam yatubi ya kharu fa huwa asi otigala may ala kotalay tajibu tawbatu alayhi fi hadha at-ta'khiri ayni ya kharu minge tubi warabi nyina fe ya kharu ya vanana alladhi huwa fi nafsihi ma'siyatun thaniya wa aywa ala kota flanande ye kota minge wa dama koy ila bana ka dokiye jugumange ima songa tubi o yorola ye tubi blaka wati wera kono o kota flanay aslamu tabti ko aqulu an-nazim rahimahullahu ta'ala alaka nasara kayrala aba fa ko wa shartu hanadam wan niyatu an yakuffa wal aqla'u an ghayr al-hasan wa la yu'akhkhiru aw yaqul hatta ta'in hidayatu llahi lahu fadhaka min alamati ash-shaqa'i wal khazlani wa tamsa qalbihi an al-imani alaka gatura sangoni alhamdulillahi rabbil alamin ajorani aywa donin aywa sebeni galamay adorani aywa doni sebeni ke biki lakhdarika aba tende ka jira ana alaka nasar herela ako wa shartu hanadam ki ka do ko tubi sharti ko nimisa de mbalma muso yani ka koko ke iye juguma min ngede almaru adra bi nafsihi adama de ba yara dokata fin bele jeleka iye wala haka o muno mine iye mo tonyeni munonge iye yira ku tonyeni minge allah subhanahu wa ta'ala ka nyini fe minni fe shartu folo tubi ko la ikanimisa وأن يكف والإقلاع عن غير الحسن إكلا باكي سيمنا كبوالا إكلا باكا ميري دو سكونا كو واندي جوكما وركبل دي على كوتا وركبل ولا يؤخر أو يقول حتى تعين أكنا توبي ياخر يا والما كافو كو حتى تعين هداية الله له فذاك من علامة الشقاء كو ناكا فتاكرا كو أن يروكو نبادا ممينا كو ندى چين يو نابكا چوكو دي جمان لبا چوكو دو ناينا بلا بانا نسون سورة چوكو دي nayina bla mingi amike ni yeko flay ni na fulete ma fabe yatende ambake tukodi koy be ala yarade bolo na jara ala domina allah subhanahu wa ta'ala ba mbwala la tarti ko kitabti ko ka fiye koni ka miri kerawi ni ka fota kerowi koy aywa allah subhanahu wa ta'ala kala blalide koy aywa min alamati shaqa'i koy kuna ngoyata mashin wal khizlani ani yala labla ki yirato shaytane bola ka tloke ila ni sayasri ma domina iba soro foyti bol allah subhanahu wa ta'ala fi alaka ngishi oma wa tamsa qalbihi anil imani ko ma bita o fo wati me kamiro la ko ba soro o tigala ma o dusukun tushira ka balle maniyama no kadi ka fota no kadi ka dusukuna miri kitabti ko ka fiye ko be ko na fa dusukun tushile do dusukun noro datugule do anyata jien fo ilable alaka ngishi oma ash-sharh wal bayan ayni beytu damado me vara nyonga o nyefolino wala ni balmake balma muso lamma alima al muallif rahimahullahu ta'ala pamnen kitabti ya don Allah sabila ila tawbati nasuha illa bi tawaffur shurutiha ka fa kuma tsaka tubi nyumange kata alama fo tubi shartu ka dafala shar'a yubayyin lana shurutaha ayadda min sabi suraka abaka tubi shartu fu'ani tubi sharti sabai awalan aku folo annadamu ko de ikan nimisa da qawlihi sallallahu alaihi wasallam aka pmadda luye Allah subhanahu wa ta'ala ka pma ya ngunya foye pmadda min na ngona ye fekoti ka pma foye nan kitabti ka pma foye jango makana fo kon yim ma pmade koy kwati fala alako atifala akirako no seleho bil adilla ambi dallu ke ka kokorma dondo ka tugoni dallu ya dallu mununu saka yoko saka soso
ka jira tile mawla ko angara mo kumbe ka jira tile mawla ko angara mo kundo ni dunga fo ka jira tile mawla ko fiku makanunu ko qur'an tendeledo hatsa kenema na shu tendeledo aga fo ka fo ko tubi ko nimsa sharti yala adalu ala kraba ka pmay annada mutawbatu nimsa yara de tubi ثانيا أفلنا النية على عدم العودة إلى المعصية كوكا غنيا سريكا فوقاتي سيكا قبل كتا أيوا جرم كولا فيما بقي من عمره الشتوى بلد ليلة دليل ذلك قوله عليه السلام ودلوا على كربك بماي كشي النعمة على كربما صلى الله عليه وسلم على كربك وحسكن من نسيلا وويل للمصرين كبونن مشيبا دومي بوي الذين يصرون على ما فعلوا ما منو الله سبحانه وتعالى كوتا katlaka dumi okota ivanana wa hum ya'lamun kasaru ba don ko cena nebe kan mingene may wallahi nebe ka dabali juge mingene may wallahi nebe kan nafike mi ngam woni nyone may wallahi nebe ka furba nafolo min shuye ka tablando ala yorola ni may wallahi nebe waldu makolo nyami minan ni may kasara ba don nga dumine do ola a ko tikala mo ko bonani mashiba be oluji ala kraba koti rawahu ahmad al-bukhari imam ahmad al-laqali ka sunan kono imam bukhari fanayni lakali aka sunanu kono wa qala aida alakraba madawma alakra ko kokora ko almustaghfiru min dhanbi man bi jurmu ya fanyini ala fa ka ba jurmu na ko alaka ya falema wa huwa muqimun alayhi kal mustahzi bi rabbih abi ya fanyini yoromina o yoro la kokora fe nguru ma bolo kokora ma bla alakra ko ko tigala may mbara bole bade alala ki nyejo ala nyena subhanallahi allah nya bo allah subhanahu wa ta'ala ka ka nga jamana tigi wele kana ko karta ne ko afrake de ka tabule aywa ninge wale cejuginyi ay cena ne make ini jamana tigi bo o kuma la wati mina anyebe wallahi ala kele feunda kene na ibolo o yoroni babi mina kido kasola de basa baba fo kimana ale lame kina na doga yade o choko kele do aslamu nga tabule ala kotay kalaba shuni tlew be ka ke shini ube misri kono shini ngana ube seyka ke shini ngana kota ube hiji keneka o kota ko ube seyka ke subhanallahi anta mustahzi'un bi rabbika balma muso etaka ya fanyini daba ma fe koy ebeka daba ma de mbarabo wa min at-tawbati radul madalimi ila ashabiha tubi sharti do fanay ka jurum ay ma tonyo fen ko lu segati kuma ni wol fo mina kisiga ka ni nimsara do mina kiba fe ka ma kuna ndi yani kasa kiba fe say kana do ini aywa tubi che e kan nake jana me denyi ebi mo ka femunu ni ya fara nyonga yin galoni nambara ke ka femunu fara nyonga anna fulu mugu mauma haka dorama bila iba besega atikima mauma ka haka bi bolo iba besega atikila mama no kera sisa ngoni ibi soraka aywa seki damina kata allah subhanahu wa ta'ala ma ala soraki mine tubi sharti doye nini niye mo ka fen kurleto ibolo ha ka soraka fa kibit ya fa nyini allah subhanahu wa ta'ala dama defe ibta sor alkema jodo allah subhanahu wa ta'ala ma ya fi ma barsa sharti ma dafa alakra bakote adalu alakra sanuma ka makan alakra ko ala yadi ما أخذت حتى تعدي كبلو حكم نايا منه أيت يعني كحكم دركي كو نوباكا فاكا سكي أيوة ني وحكي أحكي تجمع نمبر فين بلد جليلا فنا كرا أيوة مسودا مالي شريعتكو كو الله كان أتشجع يعني يجناك ولا مسولا وكوني يبتوبي جنالا كبو يدسكونا كبوا ما يعني الله سبحانه وتعالى تشللا كيافين ألفه ngani tarafo muso che ko karta bi ya fama mu akira chogodi netemena ne fore ko dongo ibta lahara koy jango kana ta lahara aywa salamiya sharia ba nyini o yoro konna ibi tubi ni ala celala ka jurumu ya fa nyini allah subhanahu wa ta'ala fe jango inni kun kana che assalamu ninyi aywa daktartika pmode ay pmamuno voanye tubi kunga akalla nyini belejele mumini ka tubi fawran teliyala لا يجوز تأخير التوبة توبي يا خرويا أتدك فيو للمؤمن المؤمنية بعد الوقوع في المعصية كليكو أيوة على كتلا لألا يسبقه الموت سيكناكم أيوة كتا أيوة كسرامة توبي كنت على ما كسرامة توبي وتتبعك في القبر وجرمك إن عندك سببية كي تورو إكبركنا نيه على يسرين الشرط في الدون بوفه aya ala sranye nyuma doye ibita alama do mena jija kasore ikata alama kasore ni jurumu sheshi te nyona no karabi la fiye kaburu kono mawo ma tara alama kasora ma tubi kabo jurumu la jurumu numbi wele ko alama mo jurumu misen atigala ma bi nyangata akaburu kono jango kana saki soro jija chogo belejele ka katubi
ni tubi nyena alhamdulillah rabbil alamin a chenyena ni tubi bali tara aywa allah subhanahu wa ta'ala ma alkama jodo keneka tasiru min jumlatil muflisin yawm alqiyamah ibi farama bulangolo mbolonga aywa kiyama barsabu alakra sama sahaba nyenenga aywa korfo min sembi dola alakra bay sahaba nyenenga korfo labana dodola kono mo sama mandew mo sama jenyaw ne ko atadiruna manil muflisu aw ba do ma bulangolo mbole minyewa sahaba ya ajabi nuka famu hake olu fe ko ma bulangolo mbole mami ma foy ni mara garsega foy alama ayo garsega la amana folo mara alga basal tuma ya jirula ko tema bulangolo mbole ko ma bulangolo mbole de mami mina alkama jodo kenaka allah subhanahu wa ta'ala ka soro ani baraji be nyona baraji be kulubo nga nana ka soro saraka mala hada ayin nga nafolo shi wan haba ayo haqqa hada ayin nga hakado shi zanaza ta hada ayin furmuso jeneya faturati allah subhanahu wa ta'ala ayo ka wele nana sama allah subhanahu wa ta'ala bo tigla ma naka baraji bade de jo ha nyine ngali nyefe ka yamor de melakawma ku ka mo ka haketu ku ka hakew sekuma wa hake de bi mine ala ka baraji tla mo nyo de ka ban pew ka soro halibi do tam ta do ma soro allah subhanahu wa ta'ala sey ka yamor ya di kukura ku ko lu ga jurmu do tige ko lu ga do fiye ya ko fara kuna ka do giriya ka soro ka dogo ya lele bule jashile mine ka siri ka tana jani me kono ala ka ngisho ma afode ma ku bolla golo mbo fefe mbase mama tubin danya fefe mbase mama ma tonyo ka dese ka mo ka hake sekuma ka tani mo ka hake alama ala ka ngishama ala ka hakili nyumande amma ya rabbi namita alama domina ala ka tananye ta ko nyumana ala ka tananye an tubile nyuma an zekele ka bo anjurumu belejelela anjurumu yafale ala ko kaka ala yakama assalamu wa amidu ko nyini alsama forba jama kulu fe yesekil labaye barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwas samiul alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما